Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan Aria. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. At dalalaki anam-amok kat itilasod ti makalawas a panagam-amumi na addaan kami iti relasyon. Aging ga nagsikugak kat pimanawak adi nagpakada. Buwano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ria. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, kaano lang anam-amom na dyan lalaki? Sa ita, ibagam kit din anobyom. Katapay ko ma. Ay na, saan mo pa'y anaam-am mo anaimbag, no anya ti kinatao day jay. Kat maam-amok to abayak nga agkarelasyon kami. Anya, kasanon, no dakas gaya matao. Saan mat siguro? Makita mo't iti lang nga na anasingpet. Ay na, Ria, saan ka nga agbasar iti lang nga? Di ko nada nga rudan. Looks can be deceiving. Di ka kadiunay agdanda nag Jessa. Amok ti aramida. Ay, anya nga pati ibaga dahi ito aya. Itay pa nga umawawag. So, batak man lang. Hello? Agyaman nagtasinong bata matlaang. Pasensya kan. Adamin aramidak itay. Kasta ka di? Awan ka di ti papanamit ha? Apay? Agsarak ta ko ma. Kwa. Ada pa panan minton madamdama. Kasta ka di? Wan, pasensya ka na. Next time ton nga agkita ta, Gary. Ria, masansanan ti pa nagkuykuyog yung kanigari. Inton kwan, makalipat kayo. Apay ayakat agnobyo kami mat. Anya, no kasta? Ay na, Ria, apay nga intulok mo. Nagbiit kayo pailangan nagamam mo, ita at dan relasyon nyo? Di mo pa'y naamam mo tinaganak, wano kakabsat na. Di mo pa'y masigurado, no baro, no saan? Sa ita, nagtalagkan kan kwa na? Imbaga naman namin abaro. Ay, jakam mo kan ka. Kasla di ka agpampanunot no daduma. Oh, apay akas tatilangam, Ria. Oh, apa yan? Anya ti mapaspasamak kan ka. Madingarot ti rusok ko. Kasla makiwar ti tiyan ko. Aglalaok to mat ngamin ti kankanam. Aywan gayam, nasa ni boss nga. Aginaw ka? Dayta ti bagbagakkan ka. Kat anya ita. Nakasagana ka, makiasawa iti daydi a lalaki? Ha? Nagkuna kami na makiasawa kan ko na. Anya? Dayta ti pudno, Jessa. Awan plano ka makiasawa kan ko na. Ay, unay kamatan. Awan mo't gayang plano, mamakiasawa kin kwa na. Apay nga rod anak relasyon ka kin kwa na, kat nagpasikog ka pa'y. Ay, di ka maaw-awatan na talaga. Basta. Ay, Naria, awan panunot mo at talaga. Disidido kan iti day tapangadang mo? Wan, Jessa. Ay, naikat ngaminan aya. Anya ka kadi. Apay ngamin akasla sika ti ad-adda madanagan iti dayto a sitwasyon ko. Ammo mat, anapatig ka unay kanyak agayim ko. Kasano kumangarot asana ka madanagan? Agyamanak, ngam relax ka kadilaang. Basta, jibilin ko kan ka ha. No umay agdamag ni Gary iti may papan kanyak. Saan mo ibaga? Kasanon? No sumurot ijay lugar yo? Jack imbaga kan kwa na ti pudno nga address ko. Iso asaan na nga rod nga ammo, ti ayan ti balay mi. Nukasta, nagikat ka iti trabaho, Maria. Wan nanang. Iti anya agapaw. Kakaysuna nga da panggedam nagikat ka kay dad. Agi na naakpay nanang. Agbiro kakto iti sumra kakitias asidag. Tapno sa anak unay nga umadayo. Kati isuwa nga raw, anak kaw.
Hello, Jessa. Imawag ka mat? Juan, Ria. Ngamin, in may manan ni Gary. Kat? Medyo ya. Pilpilitin na nga ibagak ka no ti address mo. Katanya timbagam? Imbagak lata adya ka mo. Ngam, saan lata mo mamati? Ayan na nga rodan. Itay pa yan nakapanaw. Imbaga na, asaan ka nung agsardeng, aging gaama sa pulan na ka. Anya? Manang, papayaban na ka ni Nanang. Apay ka no? Diyak ka mo Basta, imbaga na amapan ka iti ayan na. Sapay makaturturugak pay lang. Madamdamakan to na maturog. Mapangkan iti ayan na. Amang ano napatag ti ibaga na. Masikog ka ka, Ria. Ha? Kwa, Nanang. Anya ako Uwan, Nanang. Kahit asinaw tinakaalaam iti day ta si Kugbaw. Ayabam di tao itakasarita. Awanan, Nanang. Nagsina kami. Anya, ay sana mabalin. Masapol nga ikasar na ka day ta nakasikugkan ka. Adak pay lang dito ang Dante Mercy. Apay aya Winston. Agawit kan Manang. At dagururay abisitam. Ha? Awan mo ti amok nga umaya bisita kita. Sino ko ma? Gari ka no tinagan na. Kanimbaga na pa, kayan ayat mo ka no. Anya? Ay, agtan na ka man. Sana conforme ti ibagbagam si ka Winston. Puno ti bagbagak, Manang. Isong agawit kan. Imposible. Kasano ang natuntun na ti ayan ko? Kasano ang nasurutan nak dito Saan aday ta tinapatag? Apay apimanaw ka adi ka nagpakada. Kan kang runan ti amin. Apay saan mo nga imbaga amasikog ka? Di mo pa'y kayat, tapno saan ka maubliga. Anya? Oh. Naimbaglaan ng tadyak nagsardeng anang sapol kan ka. Ano saan? Diyak pa'y kumanaamuan nga adagayam anak ko kan ka. Ala, tinasaya at agrubat ka. Apay ko ma. Agawid tan ijebalay. Diyak kayat. Mayat ka man wan numadi ka. Masapol nga iawid ka. Papa, Mama, iso ni Rhea. Tinobiyak. Nobiam? Kunam? Gari? Uwan, Mama. Kano lang iti adday niya mamumanubiyam. Ita sa bali manen. Kat masikog pay. Day tangiwat mo, dado. Balasang ko, pasensya ka lako man iti asawak. Uwan. Okay lang. Maawatak. Ammo ka nabannog kayo iti biyahe. Madamdaman ton nga ituloy tayo ti agsasarita. Gari, ipan mo ni Ria iti silid mo, tapno makainan na. Sige, Mama. Panawan da kayo pa'y ngarod dito. Adamat gayam nobyam. Nagsina kamin. Anya? Iti pa nagkunam ka di. Kat sa pulan kin iyawid ka no at danobyak. Kwa, pasensyakan. No pimanawak ajak nagpakadakan ka. Maawatan ka. Amok nga da pa nagduaduam kanyak. Gaputan na biit tapay laang anagam mo. Gary. Ngam ibagakan ka. Sa anak adaka sa tao. Iso apang nga asim. Di mo kuman ulitin ti inaramid mo. Mano abulan ka din day tasigog mo, balasang ko. Agli maabulanan, auntie. Si kamat Ria. Mama ako na, saan kat nga auntie? Mama. Kasta O, kat, napan ka kadimot lang nagpa-check up? Uwan, Mama. Nasaya at no kasta. Kitam nga rod, tasaan mo aliwayan dagiti vitamins mo. Hello, Jessa? Kumusta, Ria? O niya ngay. Kumusta dagiti parents ni Gary? Kastamot ang dagiti kakabsat na. Okay, nakadikan ka?
Mayat-mat. Nasingpat ni mama. Kanayon nak nga asikaswan. Ay, wow. Mama talaga ti awag mo ha. Iso ngamin ti kayak na nga yawag ko kan kuana. Kasanumat ni Gali. Awan makunak ka ni Gary. Nasingpat kan nadungo. Nasayaat nga rod no kasta. Amom ka ti, nagdanda nagakwen ka. Ay, praning kalaang nga mino daduma, Jessa. Gary, Ria, awan ka di ti plano yung agkasar. Wan nga agpaiso, anak ko. Namin anon nga imbagak day taaba nagkinireya. Ngam imbaga namat nga aguray pa'y kano. Apay nga itantan nyo pa'y lang. Apay, balasang ko. Saan ka pa'y kadi asigurado ka ni Gary? Saan mat nga iti kasta, mama? Kunak ka ni Gary ang mama minsan ton, inton makapagpas ngayak. Igiddan minton ti bunyag ni baby. Nga may mayat matla ko no makapagkasar kayo itan. Sabalin to manin a selebrasyon inton bunyag ti anak yun to. Kadalang arod no kasta ti plano yo. Da kayo ti makaam mo. Apay payla nga agpaaramid ka iti balay kat nalawa mo to'y balay apag naudan yo. Mama, nasaysaya at matlaang no adda bukod mi abalay. No muna kat adanton anak mi. Ay, Sana bale, mama. Saan mat unay nga adayo ti pagpatakdaran mi iti balay mi? nala, da kayo nga rod ti makaam mo. Ay na, maikawak mo dito'y balay. Nakaululi man. Talaga akasta. Sana bali. Tadandani mo tan rumwarte anak ta. Sa bagay. Agmay may sa akamabati dito'y balay. Nukas di asumrekan iti trabaho. Imbaga ni mama nga umay nakakadwaen. No kas nga awanak. Anya? Ay, kababain mo't Pagbainam ko ma. Kit isumat ay mismo tinang ibaga. Awan mo't lati aramiden na ija balay. Rhea, iyag mo kanyak ni baby, tasyak ti manguba. Sublatak ko nak ni baby ta iturog mo. Saanan? Amo ka na banog ka iti nagmalam at trabaho. Ala, iyag mo kit din. Nakatugaw ka mang saksaklot. Intun kwan, makaturog ka. Maibatam to lakit di nga rod. Ala, iyag mo kanya kon. Tapno makaturog ka iti nasayaat. Sige man nga Gary. Tani, talaga ang makaturturog ako. Naimbag man, tanalagip mo pa iti umay mang sarungkar kanya. Kunak no nalipatan na ko nagayam mo. Unay mata nalipatan ako namon. Makumi-kumakla ang iti trabaho anya. Anya ti amok, no adan ka barbaro agayam mo. Loka ka talaga. Uray adda. Awan makaartap iti panagpagayam ta anya. Aywan, ayan ni baby. Aday di ayan da mama, imay na inala itay. Urong timing matiyo umay ko. Mabalinta mo ti mapanijay. Asidaglaang ti ayan da katuganga. Gary, anya nga tanong sumragak mo ti trabaho. Adamot kan makatawan ni baby. Apay paylaan. Kat umdas mo ti matmatgadak apagbiag tayo. Kaya't kalaang atulungan. Anya lakid din aya. Ipamay samlatan nga awiren ti anak ta. Awanen ti adupay angem. Siyak ti lalaki. Siyak nga ron ti manggad. Kat sika, asikaswam ti anak ta. Ayan gay, apaw. Ada iti kwarto nanang, nakaturog. Nabannog ngamin ang nagayayam itay. Kasta ka, day. Wan nanang, naimbag man ta nakaumay kayo. Ayun tamailiwak, ija apukaw. Makikita kag paiso iti cellphone na nga. Sa balilat tama, no, ija makita kag masaklot kaw. Wan mat ngam orayan nyo ang makariing nanang. Katurturog na ngamin launay.
Lakay, ada good news ko kan ka. Anya dayta? Adanton ading ni Andrea. Ha? Agpaiso? Wan, Ay na, nagsaya atin. Sapay la ko mata lalaki matin. Tapno agbalin a junior. anya? Fetus pa'y laeng, ada na dagos ipanagan mo? Siyempre Ay na, sapay la ko mga rudta lalakin tong agpaiso. Apay nga imbagang pa'y laeng kan ni mama ka doon nak dito'y balay. Tapno adda ka duham amang kita iti anak ta. Nang runakit ni, masikog ka. Kabailak mat, nakababain ka ni mama. Pagbainam ko maaya. Kasla saan ka irwam kan mama? Nairwamak mat, ngam siyempre, mabainak latamot Husto laeng tadakad kaduam dito'y balay. Nataltalgad mat laeng tiriknak no amok akaduam ni mama. Nasip ngeten, nga maawan pa'y ni Gary. Imawag itay mama, maladaw ka nung agawid, tadapay aramida na iji office. Kasta ka di. Umuna tayo nga ro din amangan, mabisina kon. Sige mama, tayo nakisagana tila misaan. Ay bayamon, siya kon. Ingkalat ayaban ni Andrea. Itay po'y nag-text ni Gary apaawidan. Nga maging ga ita, awan pa'y laeng. Awagak man ket di. Ni, apa yan? Imposible alobat ti cellphone na. Kan imposible nga i-off na. Ay, agtibayo akmutan. Sapay ko matawan ti daka sa napasama kiti asawak. Iyada yung kumay ti anyaman apagad. Makapadaan nagmut day di agari. Saan mo kadipay anak ko, Dak? Saan pa'y nga rod, mama? Uray siyak. Sabalin ti sumsum ka ni ti panunot ko. Ay na, yada dayo ni Apo nga dada ka sa mapasama kiti anak ko. Oh, ang mga ni Gary daytan. Ni, isungag pa ison, mama. Ay, agyaman na ka, Apo. Hello, Gary. Sa dino ti ayan mo? Itay pa madandanagan kami kan ka. Ha? Wen, siyak nga rod. Sino ka? Apay nga dakan ka ti cellphone ti asawa? Ha? Ospital? Apay, anyat na pasama ka ni Gary. Saan? Sana po doon ita! Ria, anya ka di tinapasama ka ni Gary. Apay, pinanawan na kami matan. Kasano kami paitan ka na giti anak tagari. Anak, gusto ko man dahi pa nagsangsangit mao. Saan lakit di akayat abakita ni Gary akas na tilangam. Apa yan ni Gary pa'y nanang. Nakasingsing pati asawag. Apa yan napasamakan ko na ti kastoy. Ria, anak ko. Anya tinadagsa na nagbasulan mi nga gasawa. Tap na mapasamak ka na kami ni kastoy. Anya. Ria, anak. Umaykan. Sumipngatan. Panawan daklatan dito'y nanang. Diya kaya ta panawan ti tanam ni Gary. Ngam, anak ko. Amang ano si kamot ti agsakit. Iti day tangar aram idam. Nasaysaya at pa'y kumanumatayak matan. Tap na makaduak ni Gary. Anya. Ay, Diyos ko. Anya ka din day tanga ibagbagam anak ko. Kayat ko pa yamatayak ko. Tasamurot akong kankwana. Awanan sir bitibiyag ko itatawanan ni Gary. Numatay ka. Kasanulaangan ni Andrea. Panawam kag may-maysa. Agparbeng ka kumama, Tria.
Lalaki ti may kadwa nga anak mi kinigari, Mr. Lonely. Katkas tarigagay na idi, insurot ko nga rod, itinagan na. Dikadan tinapalabas, sipod pinanawan na kami, ngem addalata dagiti gundaway asal saludsudak. No apay ang nagbiit, tinaitad kada kami agundaway, kinigari. To'y pagayam mo, Ria. Agyaman nakpagayam Ria, iti dayto apakasaritaam, tunggal maysa, at napagpatinggaan ti biyag na. Patay, ti pagturungan tayo amin. Tatibiyag tayo, saan tayo akukwa. Iti anyaman nga oras, ipulang tayo. No pay kasta, ituloy tayo latta tinasaya at apanagbiag, babaan iti panarabay ti Apo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ria. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.